Mizoram India marchak kilkhor tlangram kara landlocked state tuipui ne na inrina nei lo tia kan hriat thin hi khovel ma a ding chuak tur hian enge amamo ber khovel hriata ding chuak tur hian kongpui chau nge tuipui ne na inzom na hi poimo zokang voin hian kumsang hi somni paruk kan chong kai to a man atanga kan lo ral thlir to Mizoram chau ni lo India ram pum ta na game changer anti mai Kaladan multi modal transit transport project chungchang kan clear do na ni he project hi sumtam takse nga rohman ma se har sana tam takin abom reng project ania engwangin nge he kong hi apai mo viau engwanga tun thlenga puitlin theilo nge ani nge nia he project hi Mizoram ta na mal somna nilawin namsang sang in be na le politics khelna mun ani jok don ilo thirang u amsa in engwanga India sarkar hian he project hi ngai pe mo nge ani India map yen chuan marchak state seven sister le India mainland inzomna Siliguri corridor anti hi mel sompali atanga somni chawa zaw ania helai inzomna kong omchun hi azim awangin chicken neck ar ngong tin an soi thina ni Indo pui chuak thut ta se he corridor hi China ne na kan in rina Chumbi Valley nen ai hnai ema melmaten hekong hi andan cha thei vai chuan Mizoram le a chevel state ta hi India atangin kan sang mak don tinani chu India sarkar tan chuan hlau thon tak ania chuwang chuan alternative road kongdang anzon angai ta ani kumsang ni pariat a khan India le Myanmar chuan thuthlung an ziak ta a chu Kaladan project kan ti hi ani he project a hian longlian Kolkata port atanga choka tuipui paltlangin Myanmar sitwi port thleng turin an ro mana chutrang chuan Kaladan tuipui zo chawin paletwa thleng login bungro kalpui ani ang tichuan paletwa atang hian kongpui mangin Mizoram chimlam zorin pui Longtlai district aran lut don ani aro puidan hi han ngai to ila Kolkata atanga Mizoram ron thleng tur hian tuna kan hmanlai kong ain mel zuruk chungin a hnai don tinani Mizoram hi Southeast Asia luka pai mo ber kan ni don tina ani bok ma se rohman na hi kan be se anga hlimom ani reng biklo he project hi kumsang hi sompali a zo man tura rohman ni ma se voin ni thlengin harsat na sangin atlak bok renga engwang nge am sabera chuan Myanmar chunga indona thleng awang ni in Myanmar rama boina heng raltlante in be na sang te hian he project hi ati thon op na sa ema Arkan army le Myanmar junta sipai sarkar in be na hi he project kaltlang na mun Rakhine state le Chin state a hian anasa emani kumsang hi sompakwa vel phei kha chuan he project a thok tu contractor tele bungrolama harsatna antok na sa hle a mitam takin nuna an chan to a sumve bel setam tak ariral to bok India sarkar chuan ek is policy mangin malama se ramdang chunga thil thleng hi athunun thei si lo ani tin kongpui an leina tura tlang te hi asangin laikonga akhir hlom maya longtlai atanga peletwa inkar mel sumrukvel chaupo hi voinni thlengin zofel alani thlei theilo ani engpo chuni se Mizoram me puita hian enge kan hlokna tur chu anamai lo pakhatna economy masonna kanrama bungro atlo manga kan thil thar chua thingpui so thing le mun phi te hi olsam takin khovel mun danga kan thon chuak theidon ani panina tourism Southeast Asia nena inzom kan ni to dona wangin tourism athang anga natam tak apiang bokang pathumna inkalpo na tha Mizoram hi tunma ayangel hetzokin India mainland nen kan inzom na athato bokang ma se film khur angai na tur mizo ta hian kan nei ve bok kong aron in honrol hian ral thom tol rukna rui hlo le mishing tol rukna human trafficking tepo aron hlor thaiani chuwang chuan malsomna kan dun rol hian kan inven angai hle do na ni tundin mun kumsang hi somni paruka hian sitwi port le luipui lam hi chu peifel thokhato ania ma se Myanmar lama kongpui le Mizoram border a zorin pui checkpost te hi rol khai taka kan thlir reng an langai ani project hian hun adu rei hle maya ma se a hlotlin be seina hi alanung rengani Longtlai district le a chevel me puite tan phei chuan he kong hi an mason na tur pe mo tak ani tlat Kaladan project chungchang kan soi hian mishing te hian mason na kong siam kan tum hle ti kan hmu a kong kan laya tlang te tan tlangin tuipui kan paltlanga ma se kan hmu le kan hriat reng tur chu mishing te ro man na hi a hlotling reng lowa kan kalkong tur hi keimani kuta om ani lo pathian kuta om ani ti hi ani Bible chuan samza somni pasarina chang hata lalpan in asak lo chuan asatu te chuan an thokrim thlon mai ani lalpan khopui avon that lo chuan aveng tu chu ameng thlon mai ani ti in min thrila
he project a hian sum Bible setam tak thiamna ro pui tak le thrui tam tak kan senga ma se remna le monna a om lo chuan heng zong hi engma lo ani don ani he Kaladan kong pui hi rampani le nam sang zom na tur le bridge ani ang hian keini ring tu te po hian pathian le mihring in kara le poimo ber Isu Krista hi kan hriat reng angai ani khovel kong pui hi chu eng ang poin thuin ro pui ma se top chin anei thina ma se Isu Krista kaltanga pathian ne na kalin zom na ero top chin nei lo chatuan dei turani Mizoram hian mason na kan mamoa kongpui kan mamoa sumle pai kan mamo ma se heng zong aya kan mamo ber chu lalpa kan rama alal na hi ani kan ram hian Kaladan kong hi ala zo nge yanga malsom na po kan la thleng nge yang ma se chu malsom na kan don huna chuan apetu pathian hi kan theih hil mei lo nan kan fim khur anga yani Isu Krista chu kan tana project ro pui ber chatuan nun namin petu ani a khovel theli na konga hian chawin iding hnufual ani poin Isu hnena lo kirla ama chuan kong tikle chatuan be seina a hroi don che ani voina video elo thlir awangin kalome he project hian Mizoram tana ra tha a chhuat thei nan le Myanmar ramate remna alo om nan itong trai bokang voin hi ilok pui ani chuan like le subscribe kha metla hemi chungchanga soitur inai ani chuan comment a iron seidon nia pathian in mal som ro se